As I was praying for the theme of 2026, I was reading John chapter 2, and it says, "This beginning of the signs of Jesus he did in Cana in Galilee, and manifested his glory, and his disciples believed in him." I declare that 2026 will be the year of God's glory. Jesus be the name. Oh, Jesus be the name that gets all the glory. Oh, Jesus be the name. Jesus be the name. Oh, Jesus be the name that gets all the glory. Jesus. The word glory is mentioned over 600 times in the Bible. Moses cried out to God and he said, "Lord, show me your glory." And Jesus is the total embodiment of the glory of God. The Bible says that he was full of mercy and truth. In 1 Corinthians chapter 10, verse 31, it says, "Therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, do all for the glory of God." In the book of Habakkuk, it says, "For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the water cover the sea." Jesus be the name. Oh, Jesus be the name that gets all the glory. Jesus. Oh, Jesus be the name. Be the name, be the name. Oh, Jesus be the name that gets all the glory. Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Yeah, 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 yeah.
Haleluya. Sok-sok ku tapa bini-bina tanga mata nak kawe alon tondon tanga rabat cina mata di singa birani kuah. Haleluya, haleluya. Binaka boleh buturangan ni mami kalau nak kalau alon tondonu. Nak kalau sama-sama nak kalau kima minggaraba na mata di singa birani dindai. Tata kena mata ni alo kimami ni mami kalau. Kimami tabe mikina na muni wale na mata di singa birani kuah. Niki mami kala ki mami garaba ti wendo na kalo ko kana no ni bossa ina tekin duru bayan dua kapag tu sana ya me kena ali se ke muni ngana kalo wendo donu me ke mami na garaba ina wale buni mami kalo na matang ni singa bina ni kuah andra ki oni bi baru ta kina ke mami na be me kina na matang ni singa bina dai ina wale buni donu ma sa oti dindu ni tabi ki mami garaba warar ta be ni mami bula na matang ni singa bina dai sakale buni mami ba bina ka be ke muni bina wale bona ya wo bina kongo bina wale bona songo di bina ka gemena tigi na matang ni singa bina ni kuwa ni mami ba so bata ni talla bana bantan ya lo ki mami ba yang dua dindini ya ori ngangan ki mami ba singa makina na singa bina ni kuwa na ko kalo ko etu bi mate na ba mbulai o kala mataru na ba ngandai taki o ko ya wala ba wala ka tege mi be kemuni ni na da bana songo ni bina kongo kami na ba tu sabata ni sa bina ka saru bina ka na mbula ni mami mai samati ki mami le subai kemuni namun di tamata na kautu tiba namun di bossa dia mami kalau mera bunyi nang tomo pata mata muni mbasi kaya na mata ni singa bilangan tindai kima bisa lambor na boni songo nang owe kemuni kalau le menelo tamu ni mai te buna pada barra pata kima mena singa bilangan ni kuah labe tira kobi me bossa bina ata kin tuntu angana ya damuni kima mi lubani masu kumuni tisu na ni mami ba mulan di natale yendu ambonga amen sulit kian tamen terus umputelan dan dambe haleluya. Ni anda bilang na isong galut. Rere bilang na ke muni rere na mata ni singa bilang dindai. O so ta ki ko mata ni tigi mo tigi na mata ni singa bilang di kuah. Haleluya. Ai toluti ni kawono. Kai bikan tali bolta mu ni randa ubi bosaki. Ni randa usota. Ni randa ubi wosei. Tamata rere bakitioba. Barorong na kalu. Siang orang di barong merong wada na non rabi tala no wana non rabi wasi. Kani bola tang buninga indau tongai yang dona kiana ibola. Na ibola ni be bagana no merong wada. Namun tambe na mata kani singa ni kuah. Haleluya Allah malangnya bola. Ni tambe kina na ya wa na ngona binakanggo. Tongai melo malangnya namun tambe na mata kani singa. Sini padahal kana muti na mata kani singa ni kuah. Haleluya. Lulu mantapi ko andam besa mo matang ni singa bina dendai. Bagayan rotegi ko ay bina wale bunu yang tigi na matang ni singa bina dendai. Bikin tapak itu weekend dah. Bikin tapak mantan na bulan na lumut ini kalau. Ubale bagi tal-tala. Yang kara bikilan ni sini ciku petekian na deliu. Wait tapi cimi na dana matang ni kuah. Bikin tapak cino bulan na ubale tu doko. Zone leaders, system zone leaders. Lepas itu kita bagi mata ni sibina dendai. Sini oleh lawan na isong lo tura ramba. Zona bandua pasang buka bitu. Sini wil kita sini oleh lawan na song lo tumi tobat na mata ni singa bilangan kuah. Haleluya, haleluya. Baik kemuni na sengai tigo bandua. Ke mata itu no muni singa tamu. Ya na oleh presenta na mata ni singa bilangan kuah. Kima misa kita bagi kemuni na mata ni singa bilangan dendai. Oni siang ani bulangi. Gai luru mena katumbago. O sai tau ke ini bali lutu telengango. Amen. Haleluya. Biar bantu tegi ko ni kuah. Reda sumo mata ni tambe ada tiun mata ni kuah. Kelim ta kecil ni tambe go na no tambe tiun be singa tamu tu doko. Be singa tamu tu doko. Ya na kelim ta kecil tambe tu na buah. Au na be singa tamu tu doko na ciu gike. Haleluya. Biar bantu tegi ko cikana mata ni sibena ni kuah. Sini boleh dapat nonton bulan Asia membola cuma ya na mata ni sibena ni kuah. Live stream. Pono dapat siang mati ko maikina. Haleluya. Ni mami masuk bata na mata ni singa bina dindai. Ni wosa ni kalau ya na telebi ko na bonu oti ko maikina na mata ni sibena ni kuah. Bese eviti bese berubura se bono da banga wa tundalinga ti ko maikina. Kuni kay switch off ta kana station ko. Ya na dua na wosa ni kalau ni kuah. Ya na bisu ta ka ba ndo na no bola. Haleluya. Sintor wambala mo ngauna. Da so letse go berto na IT meroni. Warita TV kan na itu na lamani madawa. Haleluya. Masuba kay song-song Nisam Bulubinaka
Na itukutuku me kadhiwaki membaleta na nonda venga ravi ena loma ni madhao ongo. Na singa moniti, enda sa veiva kaungeti menda sema vata ena nonda lolo kena masu vaka isongo lutu. Ena vuki lulu ena vitu na kaloko ena yakavi, na nonda soto vaka sel ena nonda vei wasni koro. Ongo membaleta tiko nga, na nonda tumbe riva kayalo ena loma ni madhao. Enda sa kirei menda vakota mai na nonda online sell report ena vei madhao. Ongo ena vei vuke ena kena di kevi tiko na nonda tumbu vaka isongo lutu. Wakaraumbuka ena vei mamani lima ena yakavi. Sa kirei oi kemuni kede na marama i liu. Ke na ivuke ni vei wase. Ke kemuni talenga na randini se watinra na i liu ke na ivuke ni vei wase. Moni na sota mai ke randini tala se nau mere kurlo ena loma ni nonda val ni lutu. Ena singa wakarawai mai na ono kina vitu na kaloko ena mataka lelai. Ena waka edhori tiko kina na nonda masu waka isongo lotu ena nonda val ni lutu. Wasni koro ena venga ravi tiko ena singa wakarawai mayongo. Wasni koro ono, vitu, walu, viwa, kenetini. Ongo embaleta tiko nga na nonda waka rau ena lotu ena singa tambu. Singa tambu ena madhawa mayongo na nonda ngauna ni lotu. Na lotu baka baba langi ena walu na kaloko ena mataka. Nonda lotu na wekanda na India ena walu na kaloko ena Harvest Plaza. Na lotu baka viti ena vema manitini. Kei na lotu nonda na itambangoni ena 5 na kaloko ena yakavi. Me nonda wata na kalungata kei na nganga ena madhawa enda sabaka na mateni kina ongo. Memori. Ni wotsi na nanu muninga una ni sote na matangani sibe na dendai. Na kendi keruanga na singa waru wai mai ngo. Ai katini ka wani singa. Sana te uta tigi na nonda wuli na practice. Ni Palm Sunday. Singa waru wai katini ka wani singa. Tini na kaloko kina tini karua. Tini kina tini karua na kaloko. Sa ni kere na itumbu. Kera ni nangai da betala no tagani betu tagani ena na release timai na lubenda ena tebu tege tino na practice ena singa baru ai mengo. Hallelujah. Nonda tinga ni nonda soli. Ni bera tinga ni tori nonda soli en mate ni ko ni be wara ramate kendal ngai ndo nandina. Nangumasu ni na bebuke nandina lebungwa na wase na mataka ni sibana ni ko nonda rumbula. Ni solika, ni rani daru kila, ni kandina, na tiki ni soka lungo na solika. Mai lava tiko na wuli ni belu taiki na mata ni mbongi, ndo ni tukutuku e balu tuka tiko na nanda i liu. Watingo na kaka kwa, Jesus hate fruitlessness. Jesus hate fruitlessness. E rata na kalau na mbula ni sianga ni buai. Nakele talano na mari katin kandua. Ni talano akilele membaleta na buni loloya. Lawe no tisu na nama kamere na buana. Ngai lava. Ngai sianga. Adundu na buni loloya memate pakandua. Nonda ndrakini mbula. Wea nakae nanu mandiba kitu nakalau membali tiko batio sendra kini mbula dabanga membasi kana bua wae meni manda membasi kana bua la buli na daka sengarabi tabelaga wilikina na nonda mai ngarabi kalau membasi kana buana doni bande orang dalam mandi balutu gua wasia tal-talambo kacau ka bahasa asing ni bua sandona lutu di bawah tugai sulung dami kita kacil mo. Amen. Membasi kana buana, mebakan betena na katudo ko inda kapa. Oya nanu mandiba kini kalau weiko watakiau. Ya, ena sinro ni tanah kita kali itu ko. Bale tanan dua na ere ni non tampula inda ni bakan tili tagakina. Na apa? Ni berembera, ni ndrava, anda masu, anda didi baciko bela songoni. Esonan ragi nimbula iba kai sembera cinga. Esenga ciko nibua. Amen. Aku kata ya sinro ni dalam kita kali itu ko.
Ya, itu rongo bina kabi kian mata ini kuah. Ciku talenga ni bola tamu na kian iwali. Erau ni nambasi ka kian na buah, na mubula, na gumbula, bula ni bubale, nambula talenga ni songko lotu. Rongo ta. Bali sa siang ni nambasi ka na buah, na kana tara na apa? Yana tara na mate. Emeni. Na buah na nambasi ka kian na kaya bato ka ina seed, sore ni kau. Sa buah itu na mole na nambasi ka na sore na, ko na sore ni kau na ngeliti baki. Meron ni tosu kian na dadaka. Siapa kata apa nga? Ini sa siang na buah. Haleluya. Okay, cia sana siang na betian. Doni talon wa na matain Samuel na wasen dua. Ngili ba ulika. Keni talon ito la turango Elikana. La turango akane bolta muni ruwa na watina. O penina wataki ana. O penina ba lubeni o ana akane bolta muni kalau we songot na na katuni wone. Songot na ketena na kalau. Nakako ni bawlo beni sanga inda unona dala ko penina na boile le inona karua magini apa sanga tindi bawlo beni tangin dulu tigo na mata ni kalau na maramago haleluya ena tigi na tindi kan dua talebe una kani bangan diawa ene bangan dio bo roda la tali ni tigi na wera e batingo iya ke bakao ni sulebiau endo na lubengu tangane au saya lataka me lo solia la nonna mbula taudoko veke muni amen e soli dava e soli taudoko bunga nabi mata kali soli ando kita keke soli ketini mandali cigona mission family day laba tali so kila cigoiko no endo na matangali soli enda utao kina lo malangi sacrificial giving soli bakan dua amen darun tambe cigoni kuah choni tolu tini ka lo bale tala ba na kalau asulia bakan dua no na ka namba dua no na ka tale rau gelen darun tambe daru mi bir lima ta jina mata lisi bina di kuah amen soli bakan dua rau ni bango na kianai bugi-bugi ken darun na kaba keba ciko endo na ngangandre ciko endo na kai sanga ciko ni mau Sandra ba mai bang balabu esanga ciko ni buah da masu lagi rambe kana lubianda nau ke ba se ciko itu mbota haleluya bikemu ni nanda ungito sesanga ciko na tuki jesi na single ciko bula na koni taraki tao ciko sacrificial giving soli bakadua ronde koto mena ke muisa uto logni dona madawa si biso ni madorwa lama ni boketi geu waktu sabo na kalu turanga ngona no ngangandri haleluya. Ngona zakao na kaya zakao na maramago. Ngona kaya waktu sana maramago. Au na kau tama ulisa sulebi au na ngai suli ko eto doko. Peke muni. Ngona mata kali waktu tusa. Endo rongo da lo malang. Endo tu bakon do kina lo malang. Ngai kene bol tambu. Ngai daba. Saking dola ban la kalau na no na katuni wane. Haleluya. Kira ko endo na ngone tangane. Sanga indola. Sanga sudu endo na ngone tangane. Samuela kali bola tambo nanga una kali kila nangonego sanga idei bona maramango na bela cepata kila kalau sanga ikao Samuela kau batana kali bola tambo soro wana mbetio ilai mesala imbiu bakal dua mebengkara penala mani soro haleluya esanga walanga di waktu sai ya kata-kata amen yang mata di Samuel na wase ruaya tina rusa vulkan dua kali bola tambo asando lava tale na kalau nakiti ana asando lava tale na kalau nakiti ana akhirnya ngain dua ela karuani wasini bolango sulit telepon kalau tolu tel nangon tangani ruwa nakiana ngone lewa kiri ngain dua masih kaya wano sacrificial giving haleluya natapa soendre cikongori natapa so se tata o cikongori haleluya sacrificial giving sulia makan dua meanga nataka turang dalu bana masu kimami baga bini bina kan imam kalwe na mata kan singa bina kan dai bina bole bunan dina le bongo pa ngete na mata le kimai ngona no muni bosa ngona no muni principle merau ni kimami lingoma kimami bang bauta kimami taga ta kimami kina bina sarwa le mona kalwa non rambula to do kana lebe muni rentai bina mata kan singa bina di kuah dai tei to do kana ko mai nalo mani bosa bakal ngata tulo dinga ngandri ena bugun di bikai na mata singa bina di kuah nimbauta di boka lunga tataka na matanga ni singa pela ni dai mela beti rokobi pos pina katakin dondo nga kinera muni
Jisu na ni mabibang bulan din na talay yan doon bawa. Kaya ito na matser, kaya ito na ases, lutur soil, lawa tayo may, hallelujah, hallelujah.
langi tiko ngana kalo. Ena venga una kenanga. Tongana sere tulanga tini kono matsere, vena vali usara matokam tono matsere. Tala no kili levu ena vola ni choni, kena wase viwa. Tala no atangi tiu kina na koe sudu matamboko. Tu taringi tisu na tisi peli. Na taro ka bunga nga unan tandau taronga pagali buwan bimbi. Yado na lenga si yado tiko endo na lenga. Ne bukarau ni nonda sa sema na tamata. Enda semata na lenga kinandua tale na lenga. Iyan daw tali ni daw lago may na klo me so man na bitaroya. Bale to ko ya. Lago may me robi kenda ng bula. Lago may me may serigi kenda. Lago may me may labiti kenda da ke lago may ko ya me baka taon dita ka bikenda. Ni sanga nindo na kaya do ina nondong bula. Ya do wala ngani be ya do. Indo na kaya ne biya baka tagilikina. Tungo taronga tuur to de mande bala bala da. Bale ta na taron dan daw taronga. Dombenga ni bala bala da ya do. Dombenga na lenga ya do. Ya do kinabi ya una ka ken ranindo nu na be ibang nana niya. Ena baka sama baka tamati endo tani na kaya daw rei tu na klo. Sangge bangko na kini sau itu ko chisu berto. Esangan ni baleti koya ngai sudu mengo ngai sudu mai. Esanga ni adaka kana misini ndau mbuliango tiko na ketini merama merani da kabana yoti ni daga veverendundu me da kabo wandu na tamaten sambulioti metawa kona yumbini matanango meraikina. So the final part of the manufacturing process that is in the womb of a woman does not provide that. Ia tigo na kene imbalembalea. Ini mai raiva tigo na muri tigo na singa ya le sumai na kanga era sandau matau tigo beira mera mbeitaka endo na lenga. Itali na kene sawe tu na chisu seno rauni tumbutumbu senyo kwaya. Ngo ena via vakatakilai walenga kina na langi ni kalo. So whatever circumstances, situations that we go through in life, God need to get some glory out of the situation. God need to get glory out of your situation right now. God needs to get glory. Langi ni kalo vakatakilai sa mate o Lasarusa sa vanambongi na nona sa mate sa mbulu kembale sa vanangona kay kabango chisu meri kebaka na bangambauta tiko o ikona reida na langi ni klo. So whatever we go through in life, it is for God to get glory, not sin to be magnified, not the devil to be magnified. It has to be God. Ang bagingo ay bakatokay tiko na ambaki ni langi ni klo. Kakedenda da kabas na kanda da buta, siya daba na kanda reida, embimbi menda na reida na langi ni klo, menda raim basikata na nrenre na lenga, na bekane adomai, and na tuya matanda. We need to look through those temporary circumstances and we need to spot where is the glory in this situation, whether it's my life or the life of my people or the zone, the cell of the nation of Fiji. Dono magatungo na ngauna buto na itukutuku ni bikado tikumbaleta na winganga ni bibaka matintaki. Kapag mo, God need to get glory out of this. God has to get glory. Nina wali yo kwengo nina mbiwe sonalawan kaukawa merawa nina kautamai sekona beshereke na bakalangilangi kina na kalo. Kimbale na kakeden na binakate menaloroy na bingo. Na loma ni nonda mbula baka lotu na loma ni nonda ilalako baka worship na nonda mbula baka andun dua baka bubali mena baka tagilay kina na langi ni kalo. Una bosa ni kuwa bikenda o kenda and the nona yaw na kalo. We are God's property. Kabi ko sam we kon nona yaw na kalo and the nona yaw na kalo. No wili ka bikenda na matay ni kornita na waseono krone tikine kaya anda nangay wili katale. Sei kona wase bitu tikine rusanga bulu katolu wango na kakaya
ngone bogande ombegani bogande omakawa nanonde bolta boga biti e baga ebe do sasanga begani kila sabale ni alo tambo ne ngomundo koya sadrumi kemdo koendo sarawata mai buana kalo ia kona tikino nabia ngataga niku ia ndo sasenga ni nomundo mataya kene karua tine rosanga bulu nindo savoli enanduana ivoli kabe ko toka samo iko savoli oti sabi bolioti na kalo koyango mandonga ibaga rogo taga na kalo sembe baga langi na kalo ena yang omundo tani kornida ya na wase ono tini kadi wana rosanga bulu kene karua mateni kornida wase bitu tini rosanga bulu katol kabango savoli kemunioti na kalo enanduana isau kabe ko tosam iko savoli oti enanduana isau dona biboli abaga doringo kana kene dengo tarava koyango mundo kakwa kine ni nonra mbombula na tamata ndambula tiko na ndona burubura irua ngane wasa ni tamata irua talangana turanga irau tiko kina itiko na kalau na ndona sana katiko na ibalabala da na ndona sana e anga ndambula mai kina inda sudu mai baka tamata na tamata kedanga e baka tokane bola tambu ninda sudu ne balabala enda susungi talenga ne balabala koya sakene mbale enda mbula mai kanda kune ga sudu mai enandua na vanua sendona environment e baka tokai na da gona ba na vanua e beli tagi kina na teboro koya ko mbimbi kina bekenda menda matata bekenda na nonde lago mai sena nonde lago tigongo menda na raida rawa o yaungo ni wasudu mai ke kane botambu ni wasudu lubai wale mai awa sudu mai batakina singanindo naka ebia kati go biau endua naka e a vaga tule wataga tigona nongumbula e a va mai kinaya na kene rai ni nongulago mai singanindo naka e a tuba tigo mai na kalo kenda sudu luba wale mai kanda lesu luba wale tale e sengani e matata tigo e asiani kalo e da kabaya baleta nga una ambuli kina na tamata e a vaga sulumi ko na kalo e na nona i serau ke kane bola tambu asambulia na tamata na kalo me na kubuningele ngai venguva na tamata ni vengu ningusunda sa na tamata me alombula yana tamata ngonga e laura yana wasetolu ni salubai wale na lubai wale a salubai wale kinoko e na ngaune sudu mekina e lago luba wale mai e na lesu lubai wale tali kene mbale bagaya ngonda sata utaurarau tiko e wasu mai singani wa bagai sulu mai ia au na lesu tali e na singani ndona isulu dina ni unda baga sulu me utawa ikisi me na lesu ginangele au na kubuni soso tali nandina bia kati gone botambu we were born naked mean out of his presence out of God's glory. I was glorious as a product but naked in the very presence of God. There was no real life that will bring eternity unto me because what I have is just a pile of mud with a breath of life. If that life disappear along the way without Jesus, I end up again in hell. So what a waste to be born into the world. So out of that statement in the suduluba wale mai kandana lesuluba wale tale seregatiko endua e taukena mai nambulango na nangulago mai kina all along when I'm in the flesh endua e taukena tiko yana inaki nongo mai mbula tiko na mbula baga hangongo merawa kina ni una mai vingoma endua na beibolia baga dora na kalo katuna tiki nango ndo sa sengani no mundo meaning that okenda enda taukeni mai bua endua tamata sakene mbalimbali endua taukeni kenda tiko mai iango sangai mai taukeni kenda endua me kaibango ko taukeni kendango
e rawa kina ni samai vavale gine londa sei koia nei soli veverendundua e ane alo tamburi kalo. Because I was born without God, without the Holy Spirit, because I was owned by somebody else. But when I come to believe in Christ, the owner changes. Inda dambe tigo ni kuon inda sembera ni baga taunde itaka, ambula ni bewa kanige na klo, oiko tauke ni tiko, and a taundago ni klo. You are being owned or controlled by a different owner. Terang ko toka sa musabakan ditaka ni sa tauke ni ko na klo. Edang ko na taron renre mentandau soma baga binaka sa baga. Endau solietu ya sana baga tataro ginelonda. Ia sangkai tigi buti ngo nambaki. Embimbi mendana koni dalata na langi-langi ko ya baga rautango na klo. Merawani na laurai gina nondambula. Because the best of the church is yet to come. The best of your life is yet to come. Katau doko e huni tagatu na kalo na kena kalilai saro sanggai rede tingo ya na kalebu ibina kata na kalo me bagatakilai. But it will take a different types of thinking so that what is hidden has to be unveiled. Merani mai vereki kina na kabuni tio gina nondambula. Kaya ko mbimbi kina na tini botam banda mai wilika tingo merani bagataun de tagabe kenda o kenda enda samai taukeni mai buaen dua tani tale kan duindui mai bei koya ga taukeni kenda na singanda subu mikina. Koya ko mbimbi kina menda kila kenda ya taukeni kenda tigo mai nei balabalada. Nindu eda kaba tigo nei balabalada na Roma kabi kenda enda mbombula tiko nei balabalada. Sa kene mbale enda sudu mai bagayango enda bagam bombula tagi tigo mai ginei balabalada. Ia nangau nenda samai sudu bokina sa vesa una nonda status. Our status changes. We were once born into sin. Now we are born into Christ or baptized into Christ. Samai taukeni kenda na kalo. Ia na bunda ba madalatati nango Paula bera mai koronida. Baletango endo na songo lotu velaroi na non rombula. Era velaroi taka na kalau wata keira na matakau ra velaroi taka nandina ni kalau ke nambula nimbula boka be Italia. Koya lebu kina na itobo lia e laurai gene songo lotungo e daga kina na altambu ni kalau nandona kene boka tangen ngender banga taka na sol ni altambu. Ia na lenga tiko era senga ni boka rogo taka na kalau ena ngonra. Ni sa senga ni boka rogo taka na kalau ena ngondango enda sanambula boka be Italia. Tasanambula baga Italia. Saya likina nambula baga bewekani. Saya likina nambula ni be baga rotaki. Saya likina na itobo nimbula. Saya dokina nambula ni kodo. Ena wasetini gandua ni matei ni koronida. E baga madalata kina na baga yakabi ni turanga. Ia na baga madale tikongo embaleta tiko kona nonra me buke na non rando mai kanavata se na non rando mai baby ndobi manrai ni oti na lotu ya ni mbal ni talano ya na non ambita mai lomo Paula kunda mai banga tagati na non mai banga tai kena ba ka ni turang sangai bango na kai tuno Paula raida ya wa rongo da mengo bo na turanga na ngauna saoti kina na ibagaya kabi tauroko na manrai sangai ndobia sangai boka binaka sangai bota bera turun tisepilin do kaniang gongo na ngongu enandobi enabuku mundo otia sangai tortale ngoko na waini boka binaka sangai ka koya do wanga taka talenga ngongo na mbilo ni nongunra nanra ni bela latiwo ntabi na buku kira-kira na tamata merawa ni naado kina na bishere kina bibo mulai singala ni okim do buru tolongo merna bagong belikin ya eba madata ka Paula ia nandina ndabo tigo mainda kunea ba madata ka tigo Paula ida ni dondo lago main dondo be waraki kuni sala ko tonga na lotu sandu e duritumba sala ki lako sarana waini amele mateni sara si sala ki tabula sarana man rayo na kena bo sartonga ibalut ya na itobe lago mai ka
Ininta kau tamai boko boleka na roga ni nondolotu e atalanga na kanda wiado se bodaba. Sabi na kami na lotu nda lago itumba ya lago sara na sapa. Ia ora to nanda wase tigo mai muri. Ora to ngo enda ulebu na kara to ndombini ato ngai muri asin do wase ma se bodaba. Bagai meni ke bagai seniado tigo na mo pono ni sogoni. Raida? Nak ronga diau ni raida umai. Enda savoli nando nei boli. Sa che ne mbal la kaka de menda la kava me salvata che nei boli. Na isau ya saumi. Na bagai kavini turanga ya na isau na yalo ni sau a saumi kina na nomumbula. Ndua na manrai e andobe na bukunda tauloko. Singanindu elebu na kena, singanindu elai na kena. Singanindu rani kodoba mbaleta e wase baga tautowa tabikenda. Sangai kabango Paula, go na yabu ni no mundo tiko, ke na yabu ni no mundo kana, me kaku na tamatandau na numikoya. Langi-langi amin na laurai na utina sapan nonta ngoni sogodi. Mbaleta e rawa-rawa ni ndalago mai, da mai wasea na kena bo sa rawa na keito vale. E a embedi kina na yango Jesu Kristo. Bagai meni. That situation that is happening for God to get glory, I'm now unveiling now how to get the glory in that situation. Ni sa totoka na manray bagayalo, mengay totoka sara ni sali matanata kimbaleta, e siya nilay maroroy kina na yalo ni kodokolo, ken numikoy batay koya. Baga sausaw. Because those are the practice that we need to get rid in 2026. It is the year of glory. Glory has to be preserved by doing things according to the price that was paid for the salvation of mankind. I give because of the price that was paid. We share our foods together. We share everything. Because they understand the value of the price that was not paid only for them that already received, but for the whole world to be saved by the same power that Christ showed on the cross is the power of his love. Teni pita o seru tikineti ne kabango ndo asian tamata token ni liu. Indo sangai token ngo. Tikineti we kabango kimdungo na matambete boga turanga. No ne alo sabana kalo ndo sabaka tikitaki. You are set apart. Ndo kauta maina boga bene benaka. Me mai boga tagile kina na devere ni ko sere kimdo me nambutombuto kina rarama. It is the transfer of ownership. I was once in darkness, but when he paid the price, when the gospel was preached, I believe now I'm now translated from death unto life. Choni waseru limro sangabul ko ba kabango. Indine usakai bikim do ko sabang bautiao sarawatan bulata mundo. Sa to kita yo ko may na mate kinambula. Quelle bambita no pola corindi was limit kinetin kavitu. Indo sa tuwa de Cristo sambulibo, salgo tay na kamakawa. Lago tay na kamakawa ang baleta, sa vesaw na kenetokay. Niado mo koya buwan na kenetokay bo, e vesaw na kakadanga. The history of the old owner remain with the old owner, but when we come to the new owner, we are a new creature in Christ Jesus. Vakasaw na matagan din dahil. And as any round in the kautamay na balabala nimbulaya, menda may imbula tagay ke, meran dagay na numan menda kerebe boso ditigo buwana kalo. God has already forgiven all the sins. Pardoned it. God already pardoned. Not only that, he remitted, meaning he get rid of all the records of that sin. That is where we are to be reminded. Kabango Paula, ebagay ba indo sangan begatigo nikila. To sangan begatigo nikila, kabango to sam nikuo mo kila. You have to know. Uiko sanganiongay no mutiko. Indua sa tau keniko. Ya sandono na ngaunin da sambera ni mai. Vesaw kina na kenday tau ke. Isa may tau ke ni kenda na Kristo sa vesaw na nondombula. That is the good news. I have a new owner. Alam sa nataga na lingamu. Sa vesaw na kengoy tau ke. Vagandua tale. Sa vesaw na kengoy tau ke.
Sasangani ungai liutagi men balbalada. Sa liutagi au na Kristo ginanungumbula. Christ in us is the hope of that glory. Chisua kwaya. And the saboli and andona iboli. Kabe ko to sa mo iko saboli oti. Na isawe so mi membaliti kenda ke mbiu mata kede na yau kede ge burabura e sang mandani ado banandona pasende ni sau mo boli kinoiko. Ya na bune ba rauta na klo e ba rauta ko kwaya na isau e venganiti ke na mbimbi ni no mumbula. Po sa mataka ne ke mumbimbi ya. Po sa mataka ne ke na tale iwana klo iko. Kaya ni ngau na dingoma rawa kina e na sangani rawa ni odhuwa kina ndua na nrenre. E na sini rawa ni na baka malu mutagiko na kara kana tamata. Ke unruga ni kuwe una baka kauko utagia une mataka. Ke ba ebeda latingo e una baka ndondonu taka. As long as I have the breath of life that is going through my nostril, I have the ability to change my life through the power of the resurrected Christ that lives within me. Dua sengani boleh na berkata awal. Ika berkata sam. Ratalingan ngone turango Yesus Kristo. Turanga lebu. Ratalingan ngone turango Yesus Kristo. Ika berkata sam. Yana ke musau lebu yang berada sista. Yana ke musau lebu. Yana bimbi ni nomumbula buana kelu. E kau ta saranga mai na kelu na kai veveren dundu melo malangi. The best of what heaven can offer. Sini laga merenangilosi. Seni solimai ko nangerengere tumesana na koula ndinango elago saranga mayo ko ambulia na koula mai lomalangi ko ambulia na kakedenga buro-burongo elago saranga mayo ko ngo me mai sau mo ko na kambaletiko. So for your ownership to be changed, the price was paid for it, and it was a price that was validated by the justice system of glory. Ipaga yo kinolo malangi medagaya. Ngone ba yo kinolo malangi mo saboli o eli todo ya e ababale senga sarangani induri rawa. E anabuna ni sata ambe sobe ni go chisu. Sar lubati komena kobaltai. Sambiu kini mbulu akrei ve Josefa na kaya ramadea. Sanda boto ke anangone sanga tombole sombo ko na bunu e boka to kayo eli. Mele soma kina na sau ketngo. He died on the cross for the pardon of your sin. He went down to hell so that your sin can be remitted or blotted out. No more record is left. Esomi nakakedea. Sanga nimboko wale no mibalbada esomi. Sanga nim kaula ibi na record book. Me sabasaba na ibolang beletiko. Somi. Sanga ni rawa no na bangan rukayo setani giranal bela. It was all paid. Paid in full. Paid in full. Paid in full. Not only paid in full, it was overpaid. Nakaya na turangan ni Samaria buwana toke ni hotel ya ke sona kasavo ni una lesu talemaya una ngai mai soma talebeko. Se daba na dimantakan ng bulang ko membeleti ko marada. Sista kendra borong ti umay na vise burubura. Doesn't really matter how much the world demanded concerning your life and all that you can fail to accomplish in this life. The price that was paid, it is all beyond and above human imagination and human comprehension, because he paid with those 2 pennies and he said, "Sanggambitala kwento na guarantee, yung nalasumay o na may rotali na balango. Kaya rey ni sotal na kaya nga nagkaiba kurigan, I'll pay them all." Singali no maro takaya. Reda ni lutu Londra matanggal hindi na bagongo and a beso taka na nondarai. Beso taka na nondabaka sama. Rungo diaw mai. Ni saboli ando na tomata. Na bebolingo ingo ebakai bebolitaki ng bombula. That's the point. Redeem ngo na bosa bangat is an accounting term used to buy slaves. Redeemed. Pardon. All these are words, accounting words, that is reference to buying back slave or buying a slave. Yana relativo we sinai and the terminology e bewe kanige ng bombula.
Ia enangaw ng dabital no tingin ngo sa abolish tayo ng bombula. Slavery has been abolished, but the principle that reveals the glory of God in relation to the master and the slave. And now the slave is categorized when he comes to the new owner, when he's bought by the one who bought it. Yan nakaimbimbi kina mendarani buli dambaleta na ibola tambo e banga taga tina terminology bango ke bakando na sangani bagayali na nomondombula do na sangani tauralisu ke bakando na bagayali na bukungu do na tauralistali baleta nindua sabo lirongo diau o koya sa taukeni mai bua aboli koya ke sarao nindono na matay nimbulu kawya ang kaindon na kenabo. I am owned by someone. Serving is serving someone. But when I become a slave, I'm owned by the someone who bought me. Tara ka to kasamo. Oy ko nang bombula man tanay de. Nang bolen bi kanda ta matabong bauta. Kanda na may bengarabi kay kanda dalin ni lotu. Ni sembere ni lutu ya londa na rarama ngo o kenda na raida tunga o kenda baka endue voli na nona dagadaka. Endue voli nona dagadaka era ni bisa o dagadaka. Endue voli nona dagadaka era ni bisa o nona bosso, bisa o na kambani. Saudanga sana go sana una di binaga sana. Ko era ni bakalu singa una e warang ngo na bisomi tapa na bula. Tara Rauni lago bibunwa indu man taman 6 seat. Yoko e buda sangan le dadaka. Ya ni voli na dadaka. Indu no taukeni. No sa taukeni o sa nei ko e voliko. Kena karua. Sa bagay ali ko pakan duwe sen ga indu tal nandun donu e bobeko. Kabaga to sa nandun donu ke de masa lisarangan ni singa tambu sarangan ko. Ke bagay senga iko sembere tigon yo kila dio sa tamata boli. Ya rawa-rawa kina nonda tukuna na kangu ya may banoli bo au kera au kera ina kanyo kera umbulatiko edane nangai kera sa kera bagandua sebadap taku di ba mene na kabaya sebadap go lawala ko ni kera go ni lawala ko mendaya Londina Dalon dina ta kambaleta sarui saulebu na nondambula. Sarui saulebu nondambula. Saulebu na isaw ya saumi. Saulebu na isaw ya sauma na kalume malitikanda. Saboli ang dua sa tau keni may bikoya boli koya. Saboli ang dona tamata sabagay na nonondonu. Sabagay na nonang ngalala. Kaya bukato sam sa senga kina na bagandonu ikoya. Seo talita kana kaya do sesenga baka pinda kata kana kalo. Rongo diau mikandra baka bubale nandinanggo seni taka nga nang tambula baka gina kalo. Na banu mena laureki na gina bula baka wati. Na banu efel baka limkina. Sandam bana may lotu. Saray ribina kana kakede. Satale bikenda na kalo. Taman rato nangon senga tini rayo do koya nandina nimbombulango. Bombulo buana kalau to manda sama bombulo talengo ko ni sama yaltai ko ya buana tangan ngo. E ana sana musu to sa apa? Di bagay men ni marama sa bakawati ko. Kane bola tambun dondu ibe baga malu mutagi bagay kemdo na rerebe Kristo tina tarabasaran tina e rosa ngabulu ka ruo kemdo na lewa sa bakawati ndo baga malu mutai kemdo be nandu iwati mdo. Ngo a reference tiko me bakanga baleto tangane the husband is master or lady when the lady of the house is now the slave of the master. Sangay kabang opita nindo sa ukumayo kemdo na maramalo tungo ndo tobale mando ukutaka baka binaka ko etiko iloma. Siapa ba? Ndo ba so rama oi ra baka buna tuli sera uni balengo. Non randa ukumayo baka binaka sinikate ne bota me ko na uku sangay. Kado ko ya me kuana kena sau ke mundo me laurai na kena loma because it's reference to the payment that was paid yana buna nila nduna leo le bogawati we can deviti endo le ndungudi na bidana tambua
Oi ramai na bibono tale so me Afrika mai New e so min do nila boliv. Torman den do nang manelo mai vale loya. Tu sana fika taka tio me na weka ni tanga ni loya koya. Kembali bu vale rawat koya. Koya na rawa ni na benga ni titoka men do na tul sanga bulu na undol na cash. Sanangai tolu sanga bulu na buaka koya yang baki tolu. Kiro sa tio gina ya ni do na baki tolu ya tolu na undolu. Taka pakai lapa ya se. Itu sanga bulu tal na undolu ya se wada ba. Raida ne na veli we kaumai. No nang kai me vingo miti ko na maramongo ngi seni wili kina nandobu bota kena kasawari se na ngata se na dabo ngana kando wa kuri mai kina na China ana kakana wa bonu we kana etinga boka tambo indu na kana China. Kwango membaleta na onga mbimbi baya. Na kakedera kaumengo sai volitigo keiko ya samai kaungo. No nang kai kawo koya o koya salagi wili bogandua kina vuvale sa voli kina. Sana sini rani ngai listali non ratou. Dundi bikin to ibitingo ran tatou role su sebo daba. Sanda umate sang kando daga ndo tal na tambua ia gitu sama irai di tenan ratou ti ngone. Baleta na nona pamito ko ni leiti go bikin do e baleta nga ngauna ni sembolo taman ratou ngone. Ia na principle bagai bola tambun indo sa voli e voli nandungudi se voli na ilabo na bride price o koya sa tau keni bogandua mai na bubale sala ko kina ya na kaitu letiko pita sanga tu na bango ko reila o kenda na maramandara inga be vina nonda nana le butiko ya o sera o kenda o kadibia parama nongu turanga right nandina Bible tabungo e be meta ki bate kirto women's right be meta kita nga kirto women's crisis or na songo ni alo bela ko sama iba katura tungo merani ndana numa ke sakanga ne bol tambungo women's crisis center se na women's right meduba kinakakana bosani kalo. We don't condone or tolerate this nonsense because it's evil. It is from the pit of hell. Ya kan bimbiki na bekenda ninda sala ko may buwan na kalo senda lewa senda tangane sabuli kenda uti na kalo. Senda banalawa talela ko may. They have to bow down to the authority of the word of God. Ya sona kako may buwan malumul mutaga kina non de lawa ko bayalo. Let God be God. Let the truth be the truth. Let the lies of men belongs to them, not to us. Because we are bought with a high prices. Siranin da na may bila roita ka libunaka. Kaya sindondo kinendo na tomata sa bagawati na loma ni bubale ni chisu may kaimbasi ka na bale bulo may balibu. That's an insult to the payment that was paid for your sin and my sin. Reda na kakede endada kabatigon tomata bagambauta na kalu. E abutaki e na isau. Senda kana, senda ngunu, senda dagadaka, senda bagawati, senda model, senda dagambisinisi. It is established on the reality of the price that was paid for your sin and my sin so that we can receive eternal life. Dona bagay many, dona bagay many. Seba daba. Buki bega toka sa mutigi buyo na sarangani kuwa, viso taka na kakede. Na plumb line ni kakeden da bia kaba. Any decision we want to do, kakeden go me abutaki may na songo, because this is the price that is reference to the value of your life and the value of other human beings. Whether it's family or those who are lost, they need to come to the presence of God. Ya ko vevere kina na kaluenda bagambauta. Ko lomani kenda bagatauto bata. Lomani kenda bagatauto bata. Indona ka bolonga te kenda gine lulu ni zone da tigo ni kuwa meralo mani bagatauto bata na sipi ni chisu. Kabango Paula sali bit bertu bital tal somai tang dai ko nang kasilot me peso isaratu Paula no mula go sangalangan no lo ke beli beso san ni tugu ne tingo ni nilai mati sara sao tiu ti tiun to bital tal ngo sangai balong kata gertu tiu Paula raida kemdo mundo maroro na kadini kluna no mundo mbula do maroro na sipi e abolio go chisu na nonan ranga ko tamai be kemdo ne al tamboni klo. That's including your children in the house, including to all the men, the wife that we are married to, and also to the wives, the husband that we are married to. He represents Christ, who is the Lord of Lords, and we are the helper to help him, that man, so that he can fulfill his
lordship duty in taking care of the home and also the whole community and the nation. Rambai lebu na bosa ni kalau. Ya bunga na ngauna sama ibang gingo tay kenda. Belanda sabi ka tumi kamay sa anda na ririkota ka na right sa kango. Anta sabi talno na ibolongo, it's open-ended. Let the book says what it says. Ura kena lawa berebereko, they remain outside there. From here to the whole world, this is how it is presented according to its purity and its integrity, whether the devil likes it or not. Truth is truth, because this is the only way to set people free from their sin, from the devil, and from the blindness of their eyes. For them to know that God cares and He wants everybody to come to the place of repentance. Ang anda ni kaluwi makakundubikan da merusa tamata kede me alova ng buletaw mundo. Saya alin ang tundon ito doko. Kapag ito sa mo ni Sabolioti, sabagay aliyan naman tundonu, sasanin doon ang tundonu yung kaibo. Sarila? Sa Olioti pa kanto kaya. Kaya saya alin ang tundon, nandun ito ubikan, darendan daw ba ulumbale, siya pala ba? Da lasu bono ni taka lasu berna bekanda da mutako ndorong ti balut kau keda meni ketini so nga tauri se bala kata kali ya beleto iko se lewa iko tiunga iya ni osakila iko ya samai voliko sala ko nga mai na alo rawa menda takawana kakelenga Iba kamuria uti uba malu ni bernekel lawang kong kone bidar minit mengo. Okay? Sao tinandundono. Ayali. Baletaya usatau keni me buan doa. Kipasal nung dundono nakakita baletiaw. Eta pasang kay bobi yaw ya. Hindi pa kata po na po sinela la kaya. Pasinela la kaya nganggo liyo ko ngay boliko. Bola tau mundo yo kwanga sarang abe bolingori. Ela ndo no kwanga abe bolingori. Nabi ba kalunga ta ke senga ni wilira yo kwanga abe bolingori. He is everything. He becomes the boundary of everything that needs to exist. John was told He made all things. Through Him all things were made, and without Him nothing was made that has been made. So nothing can be made outside the perimeter of what God has provided, called Christ. And Christ is the payment of that life. So everything has to be within that perimeter, because there's nothing can exist outside the perimeter. Within the perimeter, because God is the Father of all spirits. And that is God Himself. Kaya kung bimbikin na bikyan na matakan isinin da iturangan na marama, nanon da baka taon da itay kenda, ni saot tibakan dua nanon da dundono. Lepas tayo sa nalingam, kaya sa redake, au sa volioti. Na ivolia, evolikin na nukundundono, nanonggu baka ulumbale, nanonggu tobi mate, nanonggu sesewa tau loko, nanonggu budesa, nanonggu lawaki da tau loko, kaya na matanggalin bula kaya nga, kaya wasudu kamay, nonggu gay may volingo, au sa voli, merani kaulebi kinabiyaw, na ibalabala kaya din bulungo. Basusaw sa Rebi Chisu Kristo, ako na daw ni Biboli. Rida ako lang may kina, Roma tingarua tikina endua ginarua. Okay? Kaya mendang kayo katambora na, yang ngonda, me manra limbula me sabasaba menonda isoro bagayalo se menonda isoro ni soklo tigine rua kaya mengai baga boina no mundo baga sama se me baga ramataki ni sabaga matalia taki ena kauko ni bosan kalo sarida kena senga ni baga boi raonda baga sama mena raramanggo ko wasati obikanango ena endana senga ni reida bimbi ni betiki ni bola tambo toloko Maletanggo serengana kene tigi bundo wasenga ni volia na bekada dawale siliba sena koula sena non rivala bala se sena non mundungase enan ratalinga ni ngone turango Yesu Kristo sa kene mbal ngonda sa volio tikina na kato doko sandina be Kristo sandina be kenda
Kau koe bertun tise peli na pinaka meu lakan ke lau mai ko koe. Baleta na kango da kaba tingo ke mundo undo na kaba. Ia na usi bita kasar na kanto na kaba ke mundo. Baleta ni usalako. Ia ungo lendu nga. Ia ni san lela ko mo koe na drumi ke mundo todo na letini ka ruongo se lendu na rau tingo. Se endo na undo le tingo se runo undo le tingo drumi kenta todo ko. Na kau kau batango. Ina bulat tai mate sanango de muri na alwe belai sana ya bulat mata mate sana ya serei ko bisuki sana ya se mati lesu na be kan sara musia vaga binaka tai na katolo ena dua batanga na ngauna boleta ko lago tiu mengo ko sengala ni mai tiu bate kimdo ko sana mai vaga tiu tiu ni no mundo umbula na ngauna do bogam bautekina pasa matanga na limuni kau kau enda bitu na lomari vale na ngauna sarangango be kenta sa bogam bauti Jesu. There's so much power sitting in this room. Kenda bital no bagila ba sibia duran raun undol endam bisa tinggal lomari bal nen cash ngon san bital no tikin ngo. Sare ya na pau mandangan ilabo. Inda ke bital no ni el tambu ni duangan el tambu. Ke boka sama ta ka mesa sema ke na kau tunggu. Esin dura toy mate tinggal lomari bal ngo merani na bukan bula. Rambas ngami ke rambula toloko. Patadaba sa semati bata na lon ra ke na bombule chisu tunggu because they focus on the same thing. Ano ito itabi ng domilang sa retike, meran nira activate ka na kau kue tinggo ni meran da focus bichisu o kue tigi bune na somo ng dabong bauta. Kaya bunga ng una nung tarayan doon ni Bangor tunggo ito na may bikaw tigo ilo malangi. Kaya baka tuwasam, niyo sabo liyo tigo sarang may ilo malangi. Dalawa may bura-burang go, may sema-sema na non dalo malangin go, merenda tarakin en doon na vale, membasi ko may kino ko na tuig ilo malangin na kenda maliyo go. Ni sa tiyo ngo ko sa kadambo di sanang go na tangi sa lawa na bibokang bulay, sa lawa na katodo ang bulat na tap. We know who we are and we know the reason why this group here are doing and we know our part, how we can participate together to usher the very presence of God to be tangible in this place. Isindo nga may takaba may kadimo kanta todo ngo menon ditab siya wala kabe to asam singata mingo mesana bisaw nakaila ko may bango the best offering that you need to bring here it's a worship kautamay na no mo soklo bale to ngai tigo may valio sa soklo tigo may siya wala ba kaya redeo bango no go babaro no soklo eu me nei to vale no guitaveo ne ania na nei to sulu se vunau se senga that's my preparation for the program here. I do the ironing myself. Because that's part of my worship when I prepare myself to go to church. So my preparation is not based on who stands up here. My preparation is based on how I prepare myself early hour in the morning. It's part and parcel of how I prepare my worship to come to God, to come and get connected with everybody so that God can be real in this place. You can't get into that's me in the level of understanding of the truth that I know. That's the only time I can serve you. Because this is very holy, this place. So this is the only time I can come and serve you on behalf of the leadership of the house. So everything concerning me, I've done my part. I've been part what I believe the Lord has placed in my heart for all of us to be blessed. That's all. Because there's nothing to prove in here because we all belong to God. If something has to be honored in this place, it's only God and the leader of this house. But sometimes the Bible doesn't say that. Cara indo baka bu ni meson nguntal sama sokaluta. Indo sen kau reda ya. Sen kau reda kai na reda langan bo bante oiko. Kalau reda ya sama ino reda no muliso. O sen rongo darao ni abongkan ando muli kalau sama baka bere tagi ko na reda ni katugi. Enta bo binaka sabat tula tahun ando liusan donu. Mesa pangalaman tanga mendarai ngamai ke anta sarai di Cisu siapa lah. Praise the Lord, Iya. Satu lagi tengah nonda sama tua tiga main dasar kila nada bimbi, nada besian bimbi, Because the moment we take us so low to the level that God wants us to be, because we are bought
ena bisa una kato doko. Right, na yalo mai pamatala takatingo e kene yalo ngo Chisu. Filipai ne kena wase rua tiki ne me me tiki ne walu ka tiko bango me tiko be kemdo ne ba rauni yalo ngo ko tiko be Kristo Chisu. O koe na kalo ba tai koe. Ini lago me buru sendi baka sambuta ko koe ne koe na kalo. Asa kau tiko sombu me baka endua nam bombula. Sa kau tiko me baka na tamata. Sangai kau tiko sombu endua nan dauni bingara be baka taka nam bombula. Sangai kane botambo asa baga malu taki koe. Sangai tali roro ko me mati. Sengala ni mati na normal death nga me mati baka taka endua na criminal be baka na kau bertai. Yana bunda ngai baka lebu kada kina na klo. That's the process. Bukan ngauna we really want the position but we don't want to go through the process. Process is process. Ya Chisu ya. Ya kona turang lebu ke loma langi ke buru-buru. Me mai volio iko he has to become a slave to become first a human and right down to the slave level so that he can save you and save me through his sacrificial offering on the cross. Lumay baka para bikanda. Nadaban na kini nonda boli. Kabe ka toka sa merani ka kuni ruso ko marwatan bulo tamundo. Choni wase tini tigini tini usala ko me meraw ng bula. Meraw baka libsara. Raw baka libsara. Sala ko me meraw ng bula. Maleta awa sudum lubay wale mai, sudum mate mai. Sangan indo nung gubayo kani gani klo. Sangela ko mo Chisu, la ko mo koy me baka mo tangan taka ni teboro. Sangela ko mo koy me baka tagila. Sala ko mai na lubay ni tamata me mai. Baka sangaraka baka mbula na kasayali. Sangali no koy me sulia talangan no mbula me kenre boli. Ne choni tini kay kabang ko koy. Sala ko mai lubay ni tamata. Merawa ni mai rawa ng bula, merawa baka libsara. Lago mo koya. Taumanda menda mai rawatan ng bula. Menda mai sematile subatagay koya. Menda mai wasebatan na nonambula mesamay nondambula. Yana kini balambali. I have to lose everything so that I can have everything that makes God God. If I keep some, the some that is left in me will take me away from the reality and the perfection of God. Ewan ka nangaw nang darungotan daw tukuni. There is no perfect church or perfect marriage. Our perfection does not mean that we are sinless. Our perfection means because the one who bought us is perfect. That's all. The price that was paid for me is perfect. That what makes me perfect is nothing of my own doing. You get it? Kaya beto sa mo iko na tamata taudoko. Balete taudoko kaya may bulia na numbula. Kami mimbikin na bikin to kaya bibuli tingo na kalu. Na kalu senyoreto na daw boli slave may Africa ko to na kay Europe. It's not those harsh people. This is God, the one who owns the whole world. Matay ni kenay nakia. Kenay karua. Na inakin ni nona buliken da merani may bagay tiko-tiko kaya ginanondambula. Boleh tadi tigo may lomalang koya na tama ni rara may serendu etare koya. Sangaya do koya may sama may tamata merani may mati ni bukunda. Ina ngono satu lagi kin kay ka ko ndo wawati ki may lakamay na altambo. Na may tigo bati kim do nang kay durumi kim do sa durumi kim do ndo gali bakan din tagiyaw ni burubur. Do sa lako bati uli giyaw tul memana bagingo. Do sa reda nakakedo bangatay kim do iya nakati mando kila. Enangay mana na nomundo bingara me bakatagiyaw kebaka sandambe na lomamundo ni altambo ni kalu sala ko mayo koen na Lord of the harvest sala ko mayo koen na Lord of Lord, the Spirit of grace, the Spirit of Christ, the Spirit of power, the Spirit of God dwells in the inside of you. Iya ko ikaw tu nang tingin mo altambo do sasang ambe ni kila ni sa vale ni altambo kembali buli kenda me mai nona tiko. So when you receive Christ, you become the headquarters of divinity. Irabina katana tamata mera kila ilo malang serbe durukina mera lako mai headquarters o iko me o mai waseveira na kena ngaun sala kena dingo minai volatara ni durikea boleta sambo tine bolata sao tine bi bagandonu isa bola ngambe dingo mina kanilo lomaya ko ya sambe da kabo Chisu na ruona undul nambag sauti enandela na mai Kalvari. Kaya ibuli kenda merani may bagayang atay kenda kini katulu. Bebanga taka na nondambula. Boleh to bura-bura warra katu kaya meray den do na Chisu. Chisu dina.
Tuna bango Leonard Ravenhill and Dona, though we baka like wrong live in a lot twist na Sensuri South Kabango. The world is not waiting for new definition of the gospel, but the world is waiting for a new demonstration of the power of the gospel. The wrong thing number go, Tungo Matanda na Itabi Mendanali the Kaban on the level Lesuel. Nina drive take kenda na rara mango and a sangindu and damn between a lomani balingo and damende and then a kawaitaka and a sow and some my somikino burubur and the laway and the burubur to loco mentally didn't tagabera tomato and didn't chisu and the samay bota Kabatosa moiko kadibi may wana klo tomando kadibi monona kenegarua o kadibi molani laway and the burubur to loco moleban didn't tagabua no samay nona na klo and a bugu no may be kani get a turango chisu karisto kalo na biya banga takanon dambula todo ko nalaman yang baingo go na mbagi ni langi ni kalo kabe to sam na kalo na biya banga takanon bula kendo na kanu bonge te kenda kene ndai ni samatata be kenda na inakin nona huli kenda na kalo menda nona enda na baga tito mutaka non danga una bate kena kalo non da karamada na tumbudake enda na baga tito mutaka non da bulida menda kilana bosen kalo madao ke ngo mena monitor mo rombu ka wa da ka politiki na bera na ndau tilo tu meno sorry alo manili manasinga imami ramani taronga tio bango indona taro tuni tio bango errao bagadava mi tumbudake sei koya na nungu karamada kana kalo le bitang labi kenda taronga tio sali bona kena daga kanda sa kilati ngo kenda ngo da bulan ni masu ta bakal libutaka kenda u rosa bulan miniti to so atale se boda yang ke kena karuatinga mi matata weekenda na kanda da kabatiko ibu kana ngauna dalak may bangko na mas ndanu mari tuba kaya wasar na kalo enda sini kilani kalo eti wala ngabata kenda ngo eti ko ilomango tasong atala na matanda ndaray di kwanon namdambe baka turangin na nondambul talaga may buwan na kalo may baka binakatabuan no kwasa takaba na kakita nga mambalitiken na nonambula samay nondambula na nonanganga sa nonda nona kaukawa sa nonda o kenden dalago tiko enandina gina kaukoya nonda baka tito mutaka na bosa ni kalo limo na taro na baka tarong tuwa raida na kena kingo me tito mutaka na nonda wili ka na bosa ni kalo kung tarong watang ni tukunendo sa yandina sangay oy ko mawili ka endo na kena ibakan dinandina rongo diaw tamata bakang bauta malumalumu rongo na nakakita ngay tukunin kay sin libang karaw ko na volta me raida na kena ibakan dinandina. Everything you believe must be validated by Scripture. Yan po newas to kinabakatol na voltambo. Tani kinawasawas na bela timakawa na baga tibugi na mal kinabola ni malkay tol sa bulga dio na ibola. E baga tokay na pasabay voltambo. That is the Scripture. Kotokina the Scripture contains shadows and types. Na yalo kina ibaga takarakara ni baikandi na nagayado mayamuri. Kina karuan na sana na profita talks about promises and prophecies. Prophecy taken to naka alta talang bikin endo naka. Ni saya do may nakospeli what was shadows and types and promises and prophecies became a human being. Samay bagayadori nakakrea samay tamata na kalo and va na ibolea Matthew Marika vata kechoni. O kwesa nga embasi kamingo na bosa samay tamata na prophesy samay tamata na bagadamboy soro samay tamata kwengo sanga isaw ni nonda ibalbalada. Sangka iba ko kaya na kaubalatay mati ng bulu ka tuda ka tali sa tuda ka may yun doon ng bulubaw. Sangka sobra ka may nalotambo sangka may sudukin na naluto ni sala ko may nalong ko may durumire doon daw rusong bulu reti ko ya batangin ni bunaw ni singa tol dolo sa semakina sa tosar na sumusong luto merla ko tigo na kauko ni klo sa lago tingango bedo na singa na bere matakina na klo na imbale ni kame da kabo Kristo na kaubalatay kami baga madala kina na zaga kami doba ni baga takila baleta sala ko mayo konang gas ni buli kene ndaw ni baga madala merani mesere gabi kanda na imbale di kame da kabo Yesu Kristo ndalan may kalwari kaya ko bimbikina na nonda wili voltam kaya boto samu wilika dake wilika mendorong da baga bubale wilika merao ni rara mamai wili mustaka vaga nana nukina na siyo ngene bongi kosan ang tamatayado na isauto dogo ni kanda na binakata sa koto tiyan na bosa ni kalo rabo binakata sa atiyo kina lumbula ba kayalo ba kayango
va kena lomam ka kena go sara bolio ti todoko na kena kakana sa kotongo na bosa ni kalu na kena ngon sali beta tare lomalangi sai koya non da masuta na kalu kena da masu ni ndui bosa non da baka tu sana bosa ni kalu non da baka tu sana ka kana kalu ni sa non da kan tarai di kenda sare tinga en da rara mani ka kana bosa meleta na bosa ngango koya da buti ra kana ngilos ra kana profita saya do koya mesama tamata en da raive koya ni kauta boli nandina bata kena langi-langi ni turanga beleta ni sasina iwa na loloma bata kena ndina do koya ngango koya li sumai loma langi singa talin dua sarai na kalunan do ngauna ya na buna e baka tabuli kino koya ka bango na choni wase lima tidi tul sobul ga dion do bangar ni bolongo mundo no mundo reda kina nambula tau mundu nei bolongo sama itu ko nga beyaw. He bought us so that we can receive eternal life. He bought us so that we can become righteous in the presence of God. He bought us so that the Spirit of God can be housed inside us. He bought us so that we can become one with God. Berai menetamata erai di chisu ina nondumbula. Sampai baka tabara bikenda. Tabe nama ka bikenda na clue menda mai takaba na bulo. Kai baka to kasamu na clue bena kato ko merai di ko na tamata ya londina. Rongodiau na yalondina en ngai raunindina ngabeiko ke sandina beiko na baka sama ni bombula. There's no other way to do this. There's no other way to interpret this. Na madi urusama bulga lima na itala no atigo kina na kendo itala no tolu nam bombula. Tolu nam bombula. Ngai tuna bango sala ko menurut turanga. Sangkai mai sulia vertu nei labo. Dua solibi koya elimanan raunundulu. Dua solibua ruanan raunundulu. En dua solibua enduran raunundulu. Sangkai tuna ko endo lebi politiko. Ia na kartu da kabetali. Karawate o solibua lima lai daka tako koya. Rawatale mai en dua tali limanan raunundulu. Kembali sama presenta itu ko entone milioni. Ko solibua ruanan rau e daka tako koya. Ko tulis tulembo ko tako ruanan raunundulu. Iyo ko na kena dua nga ko na solibua ndon raunundulu. O koya sa kelai ko binagati ko na nona turanga. Nunggu turanga ngo endo na turanga barare baki. Bale to koya tamusuki nga tatamusuki nga na bono beta tamusuki. Saya nga una tapa nga kita kaya. Kembambale sangkai lang kata ko koya au na koni banga taka nila bongo, au na koni banga lia, au na limbuluta. Sarai de? Koya maroroya. Kapo to samu. Ebina kana maroroya. Yana ka maroroya ngo rinina se ebina kati meloroi kini no ya Londina. Mukuni ya Londina na maroroya mo ya Londina na baka tumbura. Salis benon na turanga sa nama kati mo koya. Sando na kali borto sarawatan na nunggu lalango. Alis serang may ko liman raw. Kem nisa ka na nunggu turanga. Na liman raw na undolo ya. Au sale rawat tala may liman raw na undolo. Rongo ta sa ko na posa rongo binaka. Bombula yanga binaka. Hindi na nabida nga. Sali lewasar na kayo bunga. Turu kaya. Baletan di baka tumbura. Laka may nakinig karuan ng kuturanga. Hindi sulebe uruan raw ng dolo. Sa raw may ngoy ba. Tamat bombula nga binaka. Kaya buka to samu. Merong ubi ko na po saya. Yanga binaka. Di na siya nga nakinabimbasay. Siya ba? Yanga binaka. Bombula yanga. Dursar lewar kayo bunga. Sanggela ko may ko na tamata re-re-rengo. Pasama ta ko sini bangataka, sini bagay liya maroroya. Yan nalenga nga asin le bangataka. Sala ko mo ko sa biaka kana no bosa no kuranga. O sakilati ni kemni na turanga bora rebaki. O ni takabongo Kango ni beta kabo. Nanu munila boya oya wala imbuluta. Ke baturang ni alo ko matali bukan ko ipulo sa alo matan. Napa? Wala imbuluta. Gereido ko ni bisau naray ni matay no naturang. Akilasa ron ko sasa nu ko. Tamata tawayanga budesa. Yo ko marroya. Gada buti bo na bosongo budesa tawayanga. Do ko nandalia komay. Do besu kana abana ingan roro. Do bili sare tumba. Melai tangi ka baka sengurung-gurung batik ini melai kilau koya na nona senga ni alon dinataka na kaya solibua memang dauniau
Rongo dango na uto ni tukutungo. E voli kenda na kalau me rawa ninda mai nona bombula ka kene kerua menda mai dauni utaka na kasaranga e suli ko e kenda. Na mbula na talendi na soli na vewe kani na kata udoko e suli e kenda na kalau. Willi kina na nondangen nage bosa mataga e kenda na itukei. E lebu e kenda ngo konta katu nda bangele lebu sanandua na somitaro me lo malangi. Awarai na karasi na ngau sulia kine bertono tumbu mundo me adoba no mulago mai kungo na karasi sa karasi tunga na vabo sini sulia ngaki ne melista kiani merani boyanga tu na kawa sulia mai nandali katuna bango ndona ndo bunau ko endua kaibiti ko rua India ko lima China e atuna ba ko tanga tira bango ko ava kan donna poko toto donna koribuli donna ni biti soli boa bitana sente go lima sabule sente ngon India soli boa donna dola China ron dola ngon biti no tawro ngana me nona ice cream sara ai ko an taw kina boa tawayanga vodisa mai ngon India ko lebol no nani buli nanu moko na taw no nga boka ngoni China lain bisa nambangke rentan tigo ya rongo da andor kan batu borobeo ko do de nanu magure karwa tra India kai bitalanga ya na lengo lenga nanu anda bakasa menda siete ni bakasa matagrao enda na somitaro todoko ena matani klo rongo da kandang letero kinango rongo dia unu satinia e voli kenda menda laura inenda na yalondina taka na kasule kenda na klo kroni da tan kroni da wase vana tikinen dogi na rua ka bango paulan do rei dikeito na bombula ngai Kristo kito mendau ni utaka na tutu binaka kabuni na matento ni klo ia o kona ndau ni ongo kona bombula ngo melaurai ni yalondina okoya ena kasule wa yana kende to italanoa tona le toluya na bombula ena madi urusang bulga lima e wasitel tinga na bol neluke to bota tinga koya solibo lebu rawat talme lebu koya solibo na kenebe ma rawat talama yo koya nganandua engale mbuluta na kanga yado bua sambiu mandai tumbo koya na bononi mbuto ambal tani tamata tawanga sangai kautani tale na kai tubua sangai solibo koya lebu da ke sati gorawa saraida sangai kautani me buana kai tubua no ne bota o koya sangai kolta gi tumba mele tanki na bokasiang urumba tena lo kai yeli lembiu kino koya sangai dabuti buana bosongo tamata tawayanga kavudesa kena bosa babalangi you are good for nothing wicked slave tie his hand and his leg throw him in deep darkness so that he can be there so that he can learn the mistake that he makes. He kept the money, preserved the money, but he did not take it to tambana berto ngas kiusa mele boka tumbukin tolo pasente se me biti na pasente se wala se la berto na BSP okay kabuka to sa mona kaka de tiongo rebeiko mona banga takabinaka ia sambi tiongo bekan dan nambange mendana titikina sa tuna kendo meta kabani singa tambu rondo lu sama bloga onongo sabina ka kenda kedina ndambe tilo ene be ndambe kedengo mendana lago ya ni buru todo ko mendale participate gira tamata. That's the word investment, that your life, your time, your resources, your gift and your talent, including the gift of the Holy Ghost, that all of us, we are held responsible for that payment that was paid for you and for me, so that we can be counted in the other singoya kai kabe kanda na krua koronida waseli menetini tini musama iba da barabe kanda ninda na rai ko kanda kanda ena mata ni tigo ni vele wai nei Kristo mena tarongi bagayan dua and the nation lago yani baga sel baga zone baga bubale. We will stand individually in the presence of the Master, and we will give account to what we have done based on the payment that was paid. Nangona koya medambo kena kanda maebanga taga kina nondambula and nangona koya tigongo ne songo lotu ne Yesu Kristo. Ya useni kila ndaba kende yalo ndambe tigo ni kuwa.
Sandalo tiko mai sarenda boka bosa tiko sarenda kayango sandali borong o tali buni tuku sayali na matanda bi koya boli kenda peta kane botambo koya mandongere di chisu boka ngomatua o koya tiki buna ena soma na nomundo boka mbauta me bakanga na ndrendre sa tungwa na matana ya sarre kita ko koya melago durumaya boka lube ole taki rekibito koya na bi boka mandu taki sambole koya mele mate matchar na ko beletai sarai tiko koe saradi ko redi au boleh tena kake dele da kabo koea mendaru na bolikina mendaru le toma na batabua na mula binaka koe bagaro taga tu koe sensule rogo burubura ya indona mula tau mundu enda sudu mai kenda mate sango koe enda rusa tau mundu inda bogo binaka na mate gini so mai so mo koe me rau kile kenda ni nonda na mula tau mundu ena matagan singa nindai so na keremen satu dake ni dabati obi kenda na nonda rongo ibu nau ena mataka ni singa nindai. Hallelujah. Tanduri todoko. Poko bine ngata ikenda ndarao ni mai sota tiko na mataka ni kuwa. Na mai baka na numi na kenda bimbi wana turanga. Dalawa tumai na bimatanggali baka tataro. Lebo na kandara ni beita kenda tumai kin. Ya rao kenda nga baka kenda saran tanduri tiko ni kuwanta saran ni kila. Ya welebo na ka autora baka mamanda. Tabi anu itagi kina, kambaleta na song lotu, baleta na sel na zone, baleta na nunggu bubale, baleta na bunoni daka, raida na bikali bala yo kendango ni ndasani Kristo, enda sai bagan dinandina, ena bunua na benda tiukina. Sendo reidi kenda, se sanganin do reidi kenda. Na nonda yalondina, matai ni bunuan testa ikina, sanganin do reidi gutiku. Kene garua, nei bagan dinandina no tamata yalondino iko, na kakerenga on nuitagi kina. Ena rawa, ena vua mbale. Joseph ena bali nei Potifar. Volio koya bokam bombula. Kai kane bol tambu. Asa tiko batagi koya kucoba. Potifar se ni lotu sang serangani kelau na kalau. Sang na masu. E baka reita ko koya ena kaya kava. Kake dengan tarau Joseph ay mbula e vua buai. Garaba na bali kuro e baka dela loma. Karapa na manu-manu enruan le buni ngone sudu bera na manu-manu ya buaka keran do kana buaka sena sipi sena me ya mandanga wati Potifar mandanga ele tadori reda na lende ni Josefa sa tumbu na kakete ini ato talanga me buana beta mai ka koya i kondon nga singani doa ne bola tare tu be ya umbale tau na no kundonu ni ngangan re bangori sena ngangan re boko pura sa kautani biau ya umbai da kabanga na kai nuita yau kina kwa saranga e boli yau baka boy ko no munduri tiu ni kuwa ya do bay ngau nan renre ngau na vedalati ngau tuna be tamaki tuna be kawango drag sala ko tungo sa duru se ser tunga ena be tamara ba maten tu tungo terus es tamara ba visa customs post office kakete angai tu orang tiga politiki. Bisa dikelar kasado tu. Sada kata kaya kane bota mendolo manela bo sabuni bere kira. Rida tani singa bidang sampai tomba Amerika raki. Yo de kilan lo mani tini bota tanam bagi sauti. Bidang bilioni redodo wiri tu ne kenda mali ongo kene tingomi ba kau sertiko. Lebu ni bibanga ngai sala kabetiku. Ngande bikinen dona tamata bekelau ko isa orang bibanga ngai tu ongo sa bolio tina non rombula. Ya rawara ka iko tigo wara kiau mendala ka endale wasebera. Jesus is the way, the truth, and the life. Langana serang go serang onduri kina. Baka tambori ko buana klo. Nagini bunong go menda mai lele de kina kina boy song songolotu. Da baka dondonu tai kandra mata ni turanga. Berenda mai baka dabara ti unikoa. Moleta non dambula enta savolioti enta sarnona yau na klo. We are God's property. So kalau serbo abon serang onduri kina dolaban lombo buana turanga. Revi kone kemo bimbi to manto kone redi talen dua na mata kain dendai tana baka tatambo pata tiko di berenda ke sulia na ngauna bera sambera ni ra dingoma tiko dai boli ara somi kina bera mai dingoma na turango Jesu Kristo berenda ke baka bara tiko na bon na mata kain singa dendai na boli buturanga Jesus, now.
lo mo bona klo. Iko sabulio tim turanga marama dorubo mo. Sani dona tundono kay bo na nungula. Pagay ulumbale. Soro nanro. Senro tanga do bisutaka. Lelelaway kompleto ko yang ay boli ko rin kay boli tagi. Chisue kaya sira ni biti kanta sa lim kanta. Mga tambori kanta mo na kalo. Binaka turanga. Iyo turanga. Kawatin do rekan matangan dindai. Wano wasaran dan durikin dan tui tegin duru. Dapat tambori kanda wana kalau. Dan tui reidi kanda nama tadi turanga. Dapat dinan tangan nonton bola. Bukan ang aunan tas nganin dina yang kalau ni sirawa. Ina nganin dino kaya nandina tungang balato kaya na kalau. Kanta kada tamata bukan ang aunan tas nganin daun dina wana itabin tak kadibikin. Sentang kasih ni lotu, sentang ni seres, sentang ni baba koso, sentang ni sel. Dalam kami ni kuah, tambayal tekian tabora turanga. Yau sase ni gelawan kumbula. Uni salewa yau na kalau. Leto ni sabol yau. Ni boli anak kakedi. Lombu na lomangu kene mongu. Kakedi tu yau besano ni. Dapakan dire taga ni bukan ngaunan, dapakan donu ikenda. Dapakan yulum bale, daposa. Rawa no taba katarana be kai bo boli tikenda be ba lai tikenda tau rabi na sekondi go to ba tambori kenda manda buana ko tangi buana kalau ku turanga sa tegi budi dua talena ba tangen de budi no bola kalau be la be tikenda da ke menda boleka kina ba tangen dengan de ko yang tau tasere ge me kina na langi de seberani kune dan do na ko binaga ba le turanga to di ba tambori kenda na matani singan de dai wana turanga
Vakatambora nengonda. Mandra limbula me sabasaba buana kalo. Vakatambora nengonda buana. Nengonda ngangondo baka ulum balitiko. Voli nengonda, voli nalomanda, voli nalda, voli todoko. Talende ne soli, the kakedi tu weekenda. Everything we are belongs to Him. Poko bina ngatai koya. Ni o koya e taukeniko. Oh, what an encouragement to us. He is a slave master who is called love, peace, patience, righteousness, faithfulness, grace, joy overflowing, wisdom. He's everything. Hora katalabo si terereberet, reketereberete. Kimami bagadambori kimami tigobi kimuni na tamay kimami na singanindai. Pinakabakalib na numuni, wasay bakandite kimami kami bagadambora na ngoy kimami. Baliatin lisa, wolioti nandun ay woli. Yan ang ratali ni ngoni turango Jesu Kristo. Dibi bakandita gibi kimami na singanindai. Ni volio ya na isawe ya saumi nanrani ngone turango Jesu Kristo e vosa tiko na singendindai tabute tiko na mbula na vesere ke na beba kambulai na beba kambula taki na beba kau kota ke na vutuni au na rawaka na mbula nganga mbula belomani mbula bakandonui na mbula turanga e tawa mundu ni sabaka rotaka biki mami Kimami boko bina kataka. Ko turame mi lago mai ni me ngandra ba me ni me laura indundu ngana kalo. Ka kede me kimami da kava. Se kimami bosa se kimami da ka me ada ka kede ne ada Jesu Kristo. Se kimami kana se kimami ngunu. Moni baka rogo tagi kina na kalo. Be baka tagi lai kina na no moni langi mataga indindai. Rendan duri todoko langa tu weekend nandun da serin sokolo pada tigo ni berenda kesulito na ngauna beira luvenda tavinda ramai vingoma na iba kambulay ni turanga iba karaw tagi weekend todoko kunin do merusa tamata kede merawata ng bulato mundo nakabakalibu turanga oh yes oh God. Vingoma ni kuone bibo kampulo mulo tagi bo turanga. Iyo turanga. Nakabakalibu na tamay kimami na nomoni bibo ka sinay tibi kimami and a single wind in day. Vararamatagi kina ni mamimbula bikimami reidi kemoni and a bimbi bikauni samay da kabauti mikimami reidi kemami kina and a kimami bimbi bikimoni kina itabi tungo na matay kimami kimilago yani buro todoko mikimami lagi balu tagira
tamata kerenga. Bere tu ni tamai bada bada tu ni mata ni dai. Ke o tigo ni kua senga tu ni matata vi ko no mo ve kani ke Jesu Kristo. Sa ni kala ke baka ya do mo sauri ni ko vi ko no mate. Sa na rawata ng bulat tau mundo sa senga. Vi mi balong kata ko ni kua sa somio ti nei sau membele tro mo bada. Sa bola ngoi ko mo ve ngoma. Ena matakan siya dai. Nalangan na serengo. Ke wakilani baka tataran na lomo sin matata vi ko no mo dawaban singali ni kua. Siro sa may rango. And then may masubatan ni beren na kay bitaw talati ni kua. Pinakabukali buturan. Mole mai na masikali ba hindi tayo? Pinakaturangan. Sausaw bira na turangan ng marama. Nakabolim sara wikenda-kenda ng olemay. Kaluwe rin na londa. Bimbi na nondang bulawa. Kono po sinayalala sindo bira katok ko emindo wikenda mirusa. Menda rawata todo ko ng bulata mo. Rumuda ba kalo manikuwa. Mabakarita ka buwan na kalo. Sa ating goma. Kausapa kang bautan na ikaw ni may kabautan na bukungu. Baleta. Bimbi wikimunina nung kubula. Kaya may mati na bukunta todo ko. Sangay wara wala tungo ko ay may vingoma na kanilolo malibuya. Numula ko manikuwa, wala ko tungo may vingoma ya. Kaya mo na baka muri-muri yawe na masunggo, andaru masubata, may baka taon di tagakini na baka tulawa o takaban singa nikuwa. Masubata sa rabatagiyaw, kaya may dabito ko ni manililiwa baka sulutu, turanga chisu, vinaka baka lihu, nomoni may mate, may volikina,
na nongum bula e volitani kina mai nei vala da au sa dingoma na bauta na isawoni sa sauma membaleti au sandolava ne longo sa dingomi kemoni muni mai nongo turanga kan nongo i bula au sa baka bina kataka na be baka mbokode ni nongo i vala da au sa dingoma talangani kuwa na be baka nditaki ni alomo ni nelo tamu me sa nongo i bota tau mundo ne singeni kuwa ena yada i chisu ni kuwa kalagwayani me adova na singa au na reidi kemoni kina pinanga boka lebu na tamai ke mami sabaka bina nga takana rambula to loko na nduringo daura boura ngone lewa turanga na marama rama i boka iyo tiko turanga mera dingoma na isau ya saumi membokodi kina na non rebal da mera baka ndonu ikina mera baka taunde itagi kina ni kuwa turanga memboka bina ke regolo malangi to loko Meleta sara lesumai meramai dingoma sei koina kanilolo madedere ndundua meramai baka taun de tagakina nirasa nomonina kalau non rakina nam bule tau mundu bula baka imbale bule rawa baka lebu nam bula turanga baka taun de taki di sabolai kabukan de taki na dandra ena ibola nimbula mai lo malangi saba kalau ngata non rumbula sa sudu na lo mandra na singani ko na ngandre bo non ngandre bi kemoni masu na bili bola tambu ke non rela koma na baka soso mo di bata ina bolebu ora na tamato na baka rota turanga berani rabu keira membaleta na kena treda ke non rambula baka rambula todo kali baba ko selin lotu misala ko meni ko na baka bina binaka ke mai baka bina binaka takana isau sama isomi membaleti kimami sabaka taunde ta kina turanga kimami ne lesu tigo ne singin de kimi sabaka taunde taka na loi kimami talo mai kimami kena ngoi kimami na kena todo ko boleta ni sambai da kabana kalau na kena daga todo ko endai ia mekakua sarangani mundu amen ndo mananda baka sau wana turanga kari kenda ngana ngole mengo sa tinga to mundo ko ndo benga rabe bidanga ni minit san ko nembe ngole bina bole usara be kenda len lotu da baba tamai ni kuwa ke raba ro ti mai ne be se burbura da bakalo ngate kenda batana turanga ndale su ti ni kunan dora rebo mule ti kenda enda tamata taukeni mai wana kalau bina sara